Мына биздин бүгүнкү Жан Дүйнө программабызга Ыбырай Тумаров атындагы музыкалык окуу жайынын 2 курсунун студенти Элдик Ырдастан бөлүмүндө окуйт. Мынакей Улан Токтосунов катышып атат. Улан мынакей өзү төкпөлүк өнөрдү дагы, ырчылыкты дагы, дастан айтууну дагы, ошондой эле манасчылык өнөрдү дагы аздектеп бараткан таланттардын бири. Ал эми Улан мынакей өзүң дагы ушул өнөр дүйнөсүндө эрте аралашында, мектепте окуп жүргөн мезгилдеринде. Анан ушул өнөр дүйнөсүнө келишиң сен кандай болду дегендей, кимдер кызыктырды, кимдер тартты, устаттарың ким? Ушул жөнүндө оор токтоло келсең. Алгач ишенемден эле ошо мектепте көптөгөн иш-чараларга катышып, ошо ырларды ырдап жүрчүм. Анан кийинчерээк ошо 5-6 окуп калганда акынчылык жака кызыгып, комуздук кыңгыратып жүрүп, анан өзүмдү бир аз таптап, кийин Эсенбек Кийизбаев деген таажездем, төкмө акын таажездемде окуп кетип, ошол чоң сахнага алып чыкты десем болот. Ага чейин алгач ошо мектептерде иш-чараларда баштагам. 8 класста, 9 класста алгачкы ошо чоң сахнага аттандым. Ошол төкмөлүктү буюрса аздектеп манасчылык менен чогуу алып келатабыз. Булар мынакей мектеп мезгилинде турабы? Окуучулук кезеле дегенде, мына эми азыр сен атайын ушул өнөр дүйнөсүндөгү атайын өзүңдүн билимиңди кеңейтиш үчүн мынакей азыр айтпадым жогоруда Ыбырай Тумаров атындагы музыкалык окуу жайына кирипсиң да, окуп атасың. Билим алып атасың дегеним да. Мына ушул жактан дагы үйрөнүү. Анан негиде мындай ушул таланттын өрчүшүнө көбүрөөкчү, мындай түрткү болгон адамдар болот да. Ушулар жөнүндө эскере келсең мисалы. Талантка түрткү болгон биринчиден эл десем болот. Андан кийин эле ушу жетелеп жүргөн ошо Эсенбек Кийизбаев агабыз, акын. Азыр ошо музыкальный училищеда Ырдастан бөлүмүндө элдик ырларды, ондурларды үйрөнүп ошол жактан акчалап аткан кезим, акындыкты өзүм акырындан аздектеп алып келаткан кезим. Буюрса Борбор жака барсам улуу устаттардан дагы үлгү алам деген ойдо. Бирок эми өзүң деле күндөрүк биздин телеэкрандан кетип атпайбы? Кыргызстан боюнча баардык маданият атайын тилдемеси бар, бөлүмү бар, тарых дегенчи. Мына ошондо дайыма берилет. Мына айтыштарды берет дегендей. Туурабы? Төкмө акындардын өнөрлөрү жөнүндө берет. Ырчылар жөнүндө берилип атат дегендей. Дегеле музыка дүйнөсүндө ким аралашса ошол боюнча баары кетип атпайбы? Анан эми ошо айтыш коому түзүлдү эле. Ошол учурунда ушул убактарда Ашыралы Айталиев деген белгилүү залкар акын төкмө биздин өзүң билесиң жакшынакай. Тууганбай Абдиев дегендер, мына ушулар ушул бир топ таланттарды тарбиялап өстүрдү да. Мына ошолордун артында мынакей ошолордун мектебинен чыккан балдар мынакей өзүң билесиң. Элмирбек, Иманалиевди агайымды билесиң мынакей. Мына ошолордун катарында жүргөн эле мына жогоруда айтып кеттим өзүң дагы. Эсенбек Кийизбаев деп. Мына ошолор дагы ошол мезгилдерде чогуу болушкан, тарбия алышкан дегендей. Анан мына ошолордун мына Ашыкемдин дагы бир топ ырларын ырдап жүрөт окшойсуң да өзүң дагы. Ушулар жөнүндө айтсаң, ошолор таасир еттиби дегеним. Ашыралы атабыздын, Тууганбай атабыздын эскерүүлөрүн, ырларын көп угуп, аларды аткарганга аракет кылып, айрымдарын эл алдында аткарып жүрөм. Аталардан дагы колун кармап үлгүсүн албасак дагы кээ бир эфирлерден ырларын угуп, ошолордон дагы анча-мынча үлгүсүн алып, таалим тарбиясын алып атабыз. Буюрса дагы бул нерсени өнүктүрөбүз деген ойдомун. Мына теледен көрүп атасың, жанагы төкмө акындардын баары эле Казакстанга барып, казактын акындар бизге келип дегенде айтышта өнөдөрүн көргөзүп атпайбы? Ошондо мынакей керек болсо биз мына Үскөл областык Касымал Жантөшев атындагы музыкалык драма театрына чейин келип канча деген айтыштар болду буякта. Өзүнө катышып жүрдүм дегенде ошол мезгилдерде турабы? Алы туткучу баш болгон Эмирбек Иманалиев дегендер, жана башка төкмө акындардын баары, Майра Керимкызы дегендер. Ушулар баары келип жүрбөдү буякта. Атап жүрдү дегенде. Ал өзүң окушу мезгили болсоң да окушу мезгилде катышып жүрдүң, көрдүң да аларды. Көп таасир этти дегенде десем. Ал айтыштарды дагы көрүп аттык. Алы Элмирбек агалар келип жүргөн кезде мен аябай кичинекей кезим экен. Ал учурда айтышка анча
кирелек акындык канча башпак элек кезим болчу. Кийинки соңку бир 3-4 жылкы айтыштарга катышып ошо көбүрөөк көңүл буруп баштадым да. Мынакей жогоруда сөз болуп калды. Ашырал Айтариевдин дарларын ырдап жүрөм деп атпайсың ба? Кайсыларын ырдап жүрөсүң? Азыр телевизорго кайсын аткарып берсин деп оюң бар да. Азыр Ашырал Айтариев атабыздын агайын журтка аябай тааныбал жылкы чынныры деген чыгармасы бар. Ошону көп аткарып жүрөм, ошону аткарып берейин. Жакшы болот да. Asıl bir tokum mingenim, salkın törcaylo жүргөнüm, eriktim жылкы kaytarıp men kaydasın gelçi süygönüm. Eriktim жылкы kaytarıp men kaydasın gelçi süygönüm. Qottoy çöptün türlörün, men jıtar gülgörün, sanadan takır çıkmadın, sen sağındın gelçi süygönüm. Sanadan takır çıkmadın, sen sağındın gelçi süygönüm. Kalsa celge jalbırap, ırgışta bürkü targımak, kamıkpa gelip degen sivay haygarayt köpün jaldırap. Kamıkpa gelip degen sivay haygarayt köpün jaldırap. Men жылкычы sen çaban, kıykıram doğuşun salam, өлкөбүz үчүн иштейли даң өркүндөбөсүн бул заман. Өлкөбүz үчүн иштейли да өркүндөбөсүн бул zaman. Өркүндөбөсүн Кыргызстан. Рахмат. Мына эми жогоруда Ашкемдин ырын ырдап бердиң. Анан эми бир жакында өзүң билесиң, Элмирбек Иманалиев деген да бир жалкар акын. Ал дагы мынакей сендей эле жаш кезинде баштап өнөрдү. Анан эми ал дагы сендей эле ырчылык өнөрдү дагы, төкмөлүктү дагы, манас айтууну дагы баарын бирдей алып жүргөн да. Ошондой эле ал дагы баягы жазма менен дагы жазма акын катарында белгилүү olan обомчу да болгон бул киши. Анан эми ушул Элмирбек абаңды дагы ырларын угуп калдың да өзүң. Бул жөнүндө кандай ойдосуң мынакей? Арман бир дүйнө деген ушул жакында эле мынакей 20 апрелде кайтыш болуп, жакында жерге берилбедиби? Мына топурак али суу элек мезгил. Ушул жөнүндө эскерсең. Албетте Элмирбек агабызды аябай ардактап сүйүп теледен көп көрчүк. Элмирбек агабыздын айтыштарын, ырларын, дегеле оондорун, аткарчылыгын бардыгын баалачык, барктачык. Эми Арман дүйнө экен, бир кем дүйнө жакында эле өтүп кетти. Арты кайрылуу болсун. Элмирбек агабыздын азыр кээ бир көбөнүн дуурларын аткарып жүрөм. 16 жашта эң биринчи көлгө келген кез экен Элмирбек агабыздын. Ошондо бир Мунарым деген жакшы чыгармасын чыгарган экен эң алгачкы жолу. Ошол Мунарым деген чыгармасын бир аз үзүндүлөп аткарып кетели. Жакшы болот анда.
senin amunarın Al gündün tağın öçpögöna Al gündün tağın öçpögöna Halidan isteba turamna Halidan isteb turamna Ömürüm süygönün ağım Bölgeyi tuğan turağın Görünüp kalıp kapıstan Görünüp kalıp kokustana Göy 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 saldın amunarıma Göy 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 saldın amunarım On altı yaşta kurağım Oylanıp eribe uğradım Oymuktoy bala çağımdana Oymuktoy bala çağımdana Oğ atıp koydun amunarıma Oğ atıp koydun amunarım İstesem köldüm kuların İstemin senin amunarın Oymuktoy bala çağımdana Oymuktoy bala çağımdana Oğ atıp koydun amunarıma Oğ atıp koydun amunarım Oğ atıp koydun amunarıma Oğ atıp le koydun amunarım Rahmat ulan hemen ake sen şu musikal okuş ayındagi okçugunda ıslar var da. Ona bizge belgili şu Isköl'ün bulbulu da uağında açtık. Botbay, Kolanbayev degen ağayım var hele. Okup kaldım ondan, ondan. Görüp kaldım mı? Botbay, Kolanbayev ağaydı algaç birinci kursta kelgende o. Andan bir semestr sabak aldım oşayt. Bir semestr sabak aldım. Şunda bir Kongro'da uyunu var hele da. Islata. Alagaydağı köptü. Алгачкында босогону ырчылыкты обондур элдигир жагын эң алгачкы ошол агай үйрөтүп кетти десем жаңылышпайм. Ал агайдан дагы анча мынча сабактарын алып үлгүлөрүн үйрөнүп калдык. Ал агайдын дагы буюрса атын жерге калтырбай ал агайдын берген сабактарын үйрөткөн үлгүлөрүн дагы элге көргөзөбүз тартылабыз деген айдым. Мынакей айтып атпаймынбы жогору сен өзүң төкмөлүктү да каркалап бересиң, туурабы? Манас айтууну да каркалап бересиң. Анан ырчылык өнөрү дегенде мындай ачектеп бересиң дегеним. Булар бири-бирине мындай эл шакак жүрөбү дегеним. Бири-бирине ошол байланышта болуш керек. Менин оюмча ошон үчүн алып кет жатабыз деген ойдом. Бар эле ырчылык өнөрдү азектей бербейт да, туурабы? Бар эле төкмөлүктү айта бербейт, дастандарды элечи. Манасты эч ким айта албайт, туурабы? Төкмө акындарын эле манас айта бербейт да. Ушудан кандай үйрөндүң дегеним? Алгач өзүм негизи ошо манастарга кызыгып, негизи алгач манастылык менен ошо жаттап айтып ошо манастылыкка кызыгып келип мектепте. Мектеп окуучу кезимде. Андан кийин ошо төкмөлүк айтыштарды көрүп ошо төкмө акындык жака баягы кошо кетип төкмө акындык менен
Анан кийинчерээк дагы обончулукту музыкалдык училищеге окуу жайына келгенден кийин обончулукту алып андан кийин Эndi кырдаастандырып өткөн турбайсыңбы да? Ошол баарын бирге алууга ошо аракет кылып атабыз. Жакшы. Мына эми кайрып келелем. Ашаралай тарихте жана жогоруда башында бири-бирине ырдап бербедимби? Ал киши да чындыгында ал киши да угун жазган. Ыры жазган өзү дагы. Төккөн бөлүрү андан күчтүү болгон да негизи. Туурабы? Аткаруучулугу, өнөдөрү жана карагул ботомду кандай сыздаткан, туурабы? Адамдын көз жашынан кетирип турган. 13 жашар баланын арманы деген ыр бар эле. Мына ошондо кандай аткарган ошол киши жазганда. Мана ушундай бир ал кишинин чоң көп кырдуу таланттардын ээси да ал киши дагы. Дагы ушул Ашкендин бир ырынан анда. Ана айтылашы Айталиев атабыздын Ак шокум деген чыгармасын аттап берейин. Ötebe uyku neçenin dayrasın oydun geçemin Hacarın yürek çandırgan akşokma sende bir sezemin Gözlerin alı çakkanday Gülde göp sır jatkanday Tasirin çasükündü Hiç ayladın ana tanıyaktanday Sen turgan kışta çarkırap Sezim bengeliz kaltırar Ezbesin bolo jüröktü İğne çak kelen göçün barçılap Görbösüm gönül caylanbay Göbişim umut kalganday Tasirinin çasüykümdü Hiç ayladığından atkan yaktanday Canında tursam jarınsar Oşolda mağale bayramday 10 minut tursam canında Oşolda mağale bayramday Ulan komuzga kança yaşından geldin aralaşıp çetkende, үйрөнүп? Комузду 5-классыман кармадым окшойт. Үйрөтчү адам жок, өзүм эле кармап кыңгыратып отуруп слух деп коет эмеспи? Слух менен издеп отуруп анан көп Ырларды аткарып келген. Ырларды, термелерди алгач ошо терме санаттарды аткарып жүрдүм. Андан кийин ошол музыкалдык окуу жайга келгенден кийин обондурларды аткарууду ошо Отбай агайдан үйрөнүп ошондон анан ары уланып кеттим. Комузду. Эми комуз чертиш татаалыраакпы, кандай негизи? Комуз чертиш билбейм, таланты бар адамга жеңил эле болуш керек деп ойлойм. Өзүмө негизи ар жагынан көрөнгөсү бар адамдар үчүн, көрөнгөсү бар үчүн, бар адамдар үчүн негизи ошо мага деле жеңил эле болду негизинен. Обончулук жакты ошо эме алып кетиш. Комузчулук өнөрү дагы, Комузчулукту. Mana muna jogorda aytып калдык, эми
Ашкемдин дагы ошол өзүнүн кийинки шакирттери. Алар эми Туганбаев типтер устаттарды отпайбы. Анан кийин ошол Элмирбек жөнүндө эскерип атпадыбы, Лимонов жөнүндө. Ошондагы айтпады, барлары көп оомдурлар деп. Мына адамга кандай деген татнага аларда калтырып кетти бизге. Туурабы? Ал өлбөстүккө из калтырып кетти деген сөз да эмнесе анда. Артында көп изи ошол ырлары калды. Төкмөлүк өнөр калды дегендей. Аны үйрөткөн, тарбиялаган шакирттери калды дегендей. Сел сыяктуу учуп жаткан кичи муундар калды меге. Ошону эми кайсырын аткап кетсем деп ойлойм бар. Элмирбек Иманалиев агабыздын илгертен эле ашыктык ырлары келген эмеспи? Жеңи жок атабыздын мисалы үчүн Көк сулуусу, Барп атабыздын Мөлмөлүмү, ошол сыяктуу Элмирбек Иманалиев агабыз дагы Айсекет деген ашыктык бир жакшы ыр жазган. Азыр элге Жансекет дегендер көп аткарылып бурдалып жүрөт. Мен ошол Айсекеттин аткарып берейин. Armanım boyga sıybadı seket, aşıktıktartı kıynadı seket. Güyütüm boyga sıybadı seket, kurbuluk gücü kıynadı seket. Özüngü süydüm bir gana seket, özөгүн güyöttüm gana seket. Dаңктайын hırdap süyümdün gelin, tabalbayım başka bir dağ koy seket. Yıldızı bol bol canımdın seket, Jıl ötpöy turup sağındım seket. Ay sen bol bol canımdın seket, Ay ötpöy turup sağındım seket. Özgöçö kızlar elde köp birok, Özüngö gana bağındım seket. Baskamın senin артыңдан seket, Bargandan bir ok tartıngan seket. Kaykalay bütkön dalыңdın senin, Kara bir çaçın jaypagan seket. Örttönüp жүрөp jançıldı seket, Özüңsүң жазар жарпым дей seket. Жылмайсаң түнда жарк этет аттың, Жылдыздан түшкөн жансың дей seket. Mercedes mal zırkırap seket, Mezgilder algan tuzat seket. Say-saydan ıldıy su agat seket, Sağınıp жүрөк ulanat seket. Samagan akın özüң деп anan, Sayrabay tip turalat seket. Koktudan ıldıy su agat seket, Kozgolup жүрөk ulanat seket. Kalagan akın özüң деп anan, Kakşanbaygan tip turalat seket. Kırdan kar erip akılar seket, Kıyno'nun dağız жазı var seket. Kısa bir karmak belinden senin, Kızığın bir gün жазılar seket. Saydan kar erip akılar seket, Sananındağı жазı var seket. Samayın sılap boy balkıp çirkin, Sağınçın bir gün жазılar seket. Samayın sılap boy balkıp çirkin, Sağınçın bir gün жазılar seket. Sağınçın bir gün жазılar seket. Ulan emi mına jogorudagı söz boldu, özündagi mınaki ırdagan ırlarını oşoga jakын болуп атпайбы? Элдик ырдастандарга. Mana emi özümde uşu bölümde atayın bilim alıp, önör dünyasına aralaşıp girip süngüp. Ana örkünde tatlan uşuların eken. Ana emi eldik ırdastandardı aytıp жүргөндөр да бар. Elin arasında var. Ana keyin eldik ırdastandarda Kurmanbek деген бар, Janış Bayış деген бар.
Жана башка элдик дастандарда мынакей элдин арасынан чыккан дастандарды аткарып жүргөн. Сен өзүң кайсы ушу элдик ыр дастандарга ушу окуп атпайсыңбы билем аны? Бул жөнүндө токтолсоң. Азыр негизи дастанчылардын саны аз десем болот. Дастанчылар ал бүгүнкү күндө аз. Азыр мен болсо дастандардан ошо Курманбек, Олжобай Кишимжанды өздөштүрүп келдим ошо. Аткарчылыкту ошолордон Олжобай Кишимжанды бир аз аткарып атайын. Baştan gitmegen akkayqın askan oy bel qayda Aylanıp qazlar gitmegen aydın bir çalkar göl qayda Kanatlı kuşlar jetmegen qaqşıgan quru çöl qayda Qalqınan ketken batırdan qavar albay tim jatkan Elim silerdey qaparsız qıpçaq el qayda Adam kızı da tarkarday suluğun oy mal beli Mal berip aydap kız algan aylında jigit bar beli Tayatası kulcuk açılmayran doluk çal bele Kalın kıpçak göbelden karmağanı kan kustan Elim silerden Olcobay degen bar beli Bulut ata balası kimdinde bulut balası Kay jerdin kızı boldu eken oşunun tuğan apası Anda ışkamına tadaralap top kobarbagan ayılda kartan mendindeyt Kabarın elinin suray vermen da bir kıpçak elindeyt Haval nurda jönüngde desi çıkkan nemeçe bala mendende bagaydan geldindeyt Olcobay senin eminen kaltırbay suray verdin dep köp boldun elden getkeni gökçal elem Olcobay gün koyda jatkana kurdun adoşon Olcobaydan kalkan jay Çıkmayran tosun jer degen kulcuk aç degen kişinin jaktırıp kızın alam dep Jaşından ölgün buzucun atasının sol tobay Akşumgar uçap kayrılıp aydında jatkan geplerden atırdın çövü kulpurat asmandan jamgır tөгülüp aba sıcakçı köp döndü Kalın kıpçak barısı jaşı menen karısı kayıksın tartıp gülüşü Olcobay bundan ketkenge Eröl baylap topuzdan epkin dep büyügen ok uçkan er Olcobay batırdın eline jakkan kiyeŋeşi Ayıldan çıkkan akılmam degim can dolu tenesi Alısqı jerde жүрсө dağanın anam bir bekem bir başın Kaymana жүрgön kartan çal gayrılıp turup oyun aytı Başkası kandet dep oylop kabarçı gönüm aytı Alıstan gelgen joloçu çılmayran toğdon geldim dep kabarın ukkan bolçumun kalın kıpça geldim dep kapalanma karıya kabarın aytam aylına Kayran batır Olcobay kargaşa bolup öldü dep Kaygırıp kalgan kulcuk aç kaygırıp ыйлап aytkan soň men kabarı sana geldim dep Düşmandın jüret aldında güldü adam buğdanı жалғыздың işi jaman iş janında bir öňöy turbadı Olcobay batır ölgöndө Kuda kedem başkalar gözünün jaşın tıybadı Kup kelip artынан anın jideliden öldürdü Kuda kedegen oy tuğanı Tüngün awa kebimdin kuzar jayın özüň bil
Enesin estü dedim bir Kıpçakaptan göberde balstandan kılık dedim. Kuda keni udu algın Kıpçak gelindi. Kabarcım sözün bildim de akıldaşıp görüldün ayılga birge жүрдüm dep. Alıp bardın elinden Olcobay Batır öldü de akıldaşıp murdatan ayıldı bilgemdekine. Uyga girip oturdu katar karadı bilete gel şulde ver Olcobay Batlanı. İsmiyanın begim canesi bütün can ele. Her Olcobay canlı kızım elimden getken bal ele. Ölübü balan kirübün ölpey kalçı kişi çok kabarcım kanday devin var ele. Kabarcı turup munaytat bay biçen özün bilesin çılmayran toluk eldi de vala kaçıp kişimdin akırın Olcok öldü de. İrikşip karmaşsan hiç adam alı cet albay Olcobay aldı binen öldü de. Buralıp gelip kişimden dur kurap gelip gördü dep cehenimden kalıp kalam dep cenimdeki bıçağım cüröpüm alıp öldü dep. Öldü dep kabarık kanda begim can get tutuvar gölgün nanın çımbı dep. Havaya kuş çatıp kaldı son alıp. Rahmat Murat. Buna yedi kırdastandan şol Olcobay mene kişim candı. Buna azı bizim televizörlük aytıp berdin. Orada perindegende atkarıp yaşına kayboldu bunake. Mana özündagi şuleme eğilik çıkarmaçlık özün jakısında mülözün var. Bravo. Bala gezden beri gerekli çana beri degende. Ana neme tök bölügünlerdagi arkalap kelatasın emi. Ana neme bize jak söz var. Başkanı koyup Manas'ta ayt degençi. Ana neme Manas'ta özündagi bayakı aytıp kelatkan ekensin. Manalarda şol Manas aytın güçeyiversin. Bu önörün taşkınayversin daima. Dastanlarda geldik. Daima aytıp Ege jetkirip jür degenimde. Ana ırçılık önöründagi hem özün arkalap kelatsın, anındagi ürkünete versem bırak. Emes az biz tele görüşten birdik de sen aytımda Manas'ta bir yüzünü unutpaylı var. Kaysın aytaylı odasın eme? Azıranda Kökötöydün aşından yüzünde aytıp bereyim. Kökötöydün aşı köpçirdim başı demekçe Kökötöydün aşından anda yüzünde aytıp öteyim. Kabullanman naz gelgençe köp korduk tüm buçkağı görünüp kalkan gezsekin kıyın gün düşüp kırgızlar bölünüp kalkan gezsekin kazanaya kolum to talatıp koygun gezsekin Kacıldagan kalmaka kalmatıp koygun gezsekin Kaypakta baykin özünçü Çuburup kalkan gezsekin Karacandan kazdayık Ucundu tüngülüp kalkan gezekin Manas'ta çusalıp kırık çolu gelip barıptır Kadasın karan kırgız dep tuğul bastı Kağıt duruy Kar kıranın düzünü Kattu şokum sardıtır Mummukan koşaydın Turbağanın karaça Atasın görgün basladay Hıylaganın karaçı Kana gel Manas kana dep şaşkan yerin karaçı Sakalına çalınıp baskan yerin karaçı Ak kullanı cılılı baba kendim Manas'ka Ucumdan aytkan bir daha yerin karaçı Kağıllaysın Ermanas Kalkındın tuğsu sen Manas Namısın koldan aldırgan avandın alın gör Manas Gökönüllü okmurun Gökötüm allına dada Aş birimdi vattaga Asa
Tapqa turtup aytlada Kıyım günçü başına Alı şoğır kızdın gana şoru kaynadı Kökötöydün kızı kaş Görgölü gelgen eken biz Talanıp karra kalmaka Ölgünü gelgen eken biz Görünümünde bu canda Göngünü gelgen eken biz Bukunu bol olur vay Budandı bullavallam deyip Mani her günlük vermesen Butuklu büyüdüm sallam deyip Aytkanıma gölbüsün Arkıma aktı vermesen Esevindi tamam deyip Aduzun elin tıkana çavıp adam deyip Çataktaşıp biz menhen Çarja turgan günü var Dikim geldi ıstallak Bebede salçun yeri var Yenisi talak kapırdın ezelten bizdeki var Hemi çalışmay balam hep gördüğün aytkanına Gönülün az uzun cürtqa tegizbey Ovalama çakşısın bereli Muğukanda manasın kar çıkıp Betinde zar çıkıp gözünde Aytıp durgan sözü lavantından aytkan sözünü Karatın getip boyundan Avake bolbo kalgan ekensin Kalmaktardan kağıl cep Hakin onbo kalgan ekensin Oyronun mana sölgünde Oyup çirge gömgünde Oyrotun kalmak mançuka Ufundu tartu versençi Kıranın mana sölgünde Kımkapka çulgap gömgünde Kızılın göçüğünün dün Kıyım gündü görgünde Ufundu tartu versençi Mından kırın avake batırım mana söldü dep Tümele batandın akıla gelsençi Mani kerip dersen bulgunda Maktanıp kalmak kalbayma Akla çabdarımız burça Anı tartıp albayma Kız uzuna gelgen son Kızık tügünde salbayma Kıtıldagan itmanco Kızılın çokup kalbayma Törün dönüp basbayma Törün okutuk kalbayma Törün ogamtı çapbayma Törtülük malın çaçbayma Törün zamat hençilep Tuşun ömürün takbayma Sulu uzayıp koynuna Soğuk kolun salbayma Özgürsün hep dilindi Özünün dilin tanmayba İt baktırbayım mancuka Dilin duvaylap salbayba Ağaran kırgızga çildap Tümele kalmakça söylüp kalbayba Mani kerip versen bulgunda Maktanıp kalmak kalbayba Akla çapdarımız burçak Ana tartıp albayba Hayratın getip boyundan Avake bol boy kalgan ekensin Kalmaktardan kağıl cep Avake on boy kalgan ekensin Oyronun mana sölgünde Oyup çirge gömgünde Oyrotun kalmak mançuka Uşundu tartu versençi Kıranın mana sölgünde Kımkapka çulgap gömgünde Kızılın öçüğün gün Kıyın gündü örgünde Uşundu tartu versençi Mından kırın avake batırım mana söldü Tümele batandı gana versençi Gurpön günde turganda Men gurptugan biregin Kuçogene kım bu kapır Men gurpüldöşüp görögin Aydınmada turganda Armakan biregin Alçıgan eken bu domuz Arpuruşup görögin Apağır kız yurt üçün Acanın jetsen ölögin Cini kalın kolda soğa Cini kalın tögöyin Kaçkla varın yolumdan Kalmaktı vettep geleyin Ağacıldagan kapırdım men bugün Gancinin cerge tögöyin Mınon şenti vermanas Akla sana salgana En ayda yüzün urçalap Altın kemer urçanap Kaptalda çıkan gıtaydı kaptap girip berdele Akla menen çetinen Tap tap girip berdele Umcak betin alman bet Oyup girip berdele Solcak detten er sırga Soyup girip berdele İlik çağın er çuva Cırıp girip berdele Mangay jaktan acıvay kırıp girip berdele O sonda tetigin alыс taraptan Koңurbayt görgönde tomogo çeçken bir kutu Suyunup manas kalganın akla sana salgan Tüböktüğün uzun nazanın oңgozundan alganı Koңurbay gözdöy zır etip jakında uçup bargana Tak жүрөктүн түшү деп өпкө бордун учу деп тамай төшкө сайгана Найза төшкө чак этти да чак айнага чак этти найза тийип бурнуң асылың кетти суруна Айланып манас жеткиче башың кесип
Кеткиче Қоңырбайдың қаратан абдан күлік мал екен 20-дан 2 қапталда 40 қанаты бар екен таманы жерге тарсылдап ұшып қалған чақ екен қамын астына құла жанын балап намысқа Қоңырбайдың қаратын ұзатпастан алысқа ырғып тұрқап зақымдап ал қара көзді жақындап олғүй солғүй жүгірді манас маға жетеді деп башымды кесіп кетеді деп ошондо Қоңырбай жандан түңілді